Sakia Batita Dukazurentzat errandu epaileak, egunon deneri, dotazale guzieri, hemen gira garra trinketean, bigarren erdi finala unentzat, pare izanen dira alde batetik Batita Dukazu eta bestetik Mathieu Hospitala. Bukatzen du bere berotzea Batita Dukazu eta joanen da sakatzerat, lemiseko sakarentzat. Denbora pixkaten mandute berotzeko. Hoz da pixkat trinketa hontan eta honitz jende bada. Beldur dira pixkat pareta bostiko dela. Baina orain arte denak ongi dira. Eta pilotariak azkar haitu dira lemisiko partidan. Ojoitzen dut eta lemisiko partidan Peio Lajalde irabazidula bere lekua finala honentzat. Pierre Etxeverri garaituz 45 eta 25. Ogoi eta berdinetan ziren bi pilotariak eta gero gain hartu du Peio Lajaldek. Eta orain bi pilotari haundi izanen ditugu bat bertzen kontra. Zaila da erraitian hori izanen den finalean. Bistan da favoritoa igual Batista Dukazu da, zazpi txapeldun, frantziko txapeldunak irabazi ditu. Baina, Mathieu Hospital izotzen dugu
pilotari fina, ongi prestatua, mantala ona du ere, eta kasu, hor da beti. Hale, joakida sakatzerat Batita Dukazu, lehimizuko sakean nolinen duen. Susena esker, ongi atatzen du esker azbainan pilota hon bat Batita Dukazu. Rentzat eta antxu sartu da lehimiziko saia bainan gainan ukitu du. Lau erdi finaletatik gibelari bakarra da Batita Dukazu. Zerra sartzen da Matio Hospital, tiatzen du. Bai. Piskat trabatzen dira biek. Galdetzen du berriz Batitiak, baina ez du emaiten epaileak eta jendeak piskat murruk maka dira. Giro piskat emaiten berotu nahi dute publikoak ere. Hale, kameatzen du pilota Matio Hospitala. Alors nous sommes ici au Trinquet Garat pour la deuxième demi-finale de ce super prestige. On rappelle que la première partie a vu la victoire de Peyo Laral contre Peyo Echeverry sur un score de 40-25. Et la deuxième partie donc va opposer Mathieu Hospital et Batita Dukazu. Le premier point a été fait par Mathieu Hospital qui va buter donc en cloche sur la volée de Batita Dukazu. Qui ramène bien, il va poser, il pose mais sur l'arrêt. Gibeleko sakean sakatu du Mathieu Hospital, alduen bezala ateatu du pilota Mathieu Batita Dukazuk eta pausatu du bainan marra ukitu du Mathieu Hospital, bat eta berdin, un partout ici pour cette deuxième demi-finale. Hale, Batita Dukazu joakida sakatzera eta kasu. Susena, usten du errebot Mathieu Hospital, ongi ateatzen du, usatzen du jokoa, taularekin. Paret egiten du Batita Dukazu, zeinen du Mathieu, punpasare, ezke jaso gontzen du pilota. Utsindu eta pareta ukitu du, pareta behiti, ezkerra dira bi pilotariek, taularat orain Batita Dukazuk, hor da Mathieu benen erdian ematen du edo pilota eder bat. Ezkerretik ezker Mathieu Hospital. Pik dio du Mathieu Hospital. Bi palet saiatu da egitea Batita Dukazu behinan ezkerraikin ateratu du Mathieu Hospital. Paleta ukituta gero eta pik egin du ezkerreko paletarekin. 2-1 après des points qui semblent durer. Très bon pour que les joueurs rentrent bien dans le jeu, des points où ils sont sollicités, où l'organisme est sollicité, le cardio est sollicité. Allez, Mathieu Hospital joakida sakatzerata. Ez dugu sakeriko ino ikusi gaur. Eskuin errebot, ongi ateatzen du, ez da sartzen. Pareta ukitzen du berriz ere. Luzatzen du taularat, ez? Pareta ukitzen du. Bero hori da bena fite altxatu da. Eskimotzati atzen du eta pika. Bi eta berdin. Deux partout ici dans cette demi-finale. D'observation pour l'instant entre les deux joueurs. Chacun a fait 2 points. Je remplace aujourd'hui Serge Maïté qui n'a pas pu venir pour des raisons
familiale et je lui envoie une petite pensée. Son tonton Benyat Pagola, bien connu dans le monde de la pelote et notamment de la place libre, nous a quittés aujourd'hui. C'est toute la famille de la pelote qui est en deuil et j'envoie un petit clin d'œil particulier à Amélie, son épouse. Allez, pilota on bat, berriz ere batitea Dukazurentzat eta eskimotzat jatzen du eta ongi gauzitzen du. Eskimotza eta pik, 3 eta 2. Bi pilotariak konzentratu dira biziki. Eskuineko paretaikin, ateatzen duenan erdian, sartuko da aire batia Dukazu. Bizkaz eskapatzen zaio, baina ezkerran da. Apuño Matio Hospitala. Sotamano sartzen da tauletik gero, ezkerraz doidoia, pilota hon bat batitearen zat, ez da sartzen. Doidoia ezkerraz, zeinen du batiteak, ezkerraz ez da sartu. Aire sartuko da Mathieu, eta biziki ongi. Pilota hon bat Mathieuren zati atendu eskimotza eta pika! Bakotxak egiten du bere tantoak, 3 eta berdina. Début de partie équilibré ici, chacun fait ses points, termine ses points. 3 eta berdina. Deux joueurs très concentrés, qui ont beaucoup d'expérience, beaucoup de métiers, qui maîtrisent la situation, qui savent que les parties sont longues. Qu'il ne faut pas s'enflammer, qu'il ne faut pas se laisser distancier non plus. Allez, Mathieu, Lokida Shakatserata. Eskuin sakatu du eta bai sartzen da aire, baina ez nahi izan eta obliatu zen sartzea eta apuño saiatu da ezkerraz. Eta huts egin du. Hare, 4 eta 3. Bazekian eta heldu zela, Kristo bezala heldu zela Giberetik batita Dukazu eta pilota ongi joa zuen, ezkerra joak izen pilota hori eta igual sartuko zen sarerat ere. Eta ezkerratz hartu du apuño. Hare, batita Dukazu sakatuko du, 4 eta 3, aintzinean. Berean sakatu du biziki ongi, baki aire gogorra badura Matio Hospitalek. Sake on bat sartu dio, 5 eta 3. 5 à 3 après un but de Batilla Dukazu. Eskuineko paretarekin pumpa bat eta sartuko zen hartu du Matio Hospital eta pausatu du Batita Dukazu, etzen urgun mainan ez du ateatu Matio Hospitalek, dublatu du. Bi pumpa egintu. Behan kasu, etzen urgun. Ez da eski urgun emaitea eta pausatzea, bi pilotariek zango haunitz. Badute eta Aixa egiten dute 30 metrak, trinketeko baten 20 metrak. Hale, 6 eta 3. Batita Dukazu, sakean.
Berriz ere ezker benan oin sartu da apuño Matio Hospitala. Saiatu da nik uste eskimotza jotzea benan ez du kausitu. Ezker ongi sartu da eskimotza benan. Ai, nahi izan du, bi paretegin benan ez du kausitu. Hale, gibelka Matio Hospitala, ongi sartzen da batita dukazu benan erdiana. Tauratzen du pixka luksatzeko jokoa. Pareta ukitu du eta Matio pixkatzu bera giberetoa zen eta ez du kausitu pilota hori ere maitea. 7 eta 3, lautanto entzinean batitea dukazu. Nik uste bi pilotariak ez dira oino libratuak, ontsa libratuak. Presio pixkat handia da hemen. Beharko dituzte, tanto hor bat batzuk edo animalizko golpe errak egin pixka libratzeko. Allez, peut-être petite différence faite par Batista Ducassou en ce début de partie. Les joueurs sont pas tout à fait libérés, un peu de tension. Allez, pilota hon bat Batista Ducassou rentzat jatzen du eskimotzan utzi egiten du, baina fiteldu zen ala ere. Gibel jotzen du, taula gainean ateatzen da, ezkerra zematen du erdirat baina urruna. Sartuko du pumpa xare, sartzen da ezkerraz Matio Hospitala, berriz ere nahi izan du berriz ere ezkerra sartu. Taularen ondotik, baina ez du kausitu. 8 eta 3. 8-3. Hale, garen da sakatzerat Batista Ducassou, Matio Hospitala. Saietzen da ikusten nun sakatuko duen aire jartzeko. Badaki usten badu pumpatzea ez dela egez izanena. Eta sartu da sotamano, pilota hon bat Batistaren zata. Ongi jotzen du ezker. Hor da, tiatzen du. Bi paret eta pik. Ongi tiratua. Biziki polita. Horain, oango pilotariak bakite egiten hori. Ezkerraikin bi paret, edo pumpasa, edo 3 paret, pik. Hale, berriz hartzen du saka Matio Hospitalek. 4 eta 8. Sakatzen du gibeleko xarerat eta sartu da aire baina ez du ere manara izan. Bost eta 8. Enitziko sakia sartu du Matio Hospitalek. Eta nik uste Batitiak ere batio sartua du. Hale, nola sakatuko duen Matio Hospitala. Berriz ere gibeleko xarean ezker sakatzen du. Ez da sartuen etzen urrun. Biziki puriki ere mandu pilota hori. Utsindu izkimotza. Eskimotza egin du, ez du pik egin alpumpasare etzen urrun, baina ez da kausitu Batista Ducassou. Eta 6 eta 8.
Ari da hurbiltzen Mathieu. Eta berriz joanen da xakatzera eta. Biziki xake zaila ateatu du Batitiak. Hale, bi 6 eta 8 hemen bigarren erdi finaluntan. Lehenbiziko partida Peio Larraldek irabazi du. Eta bai ikusiko nor izanen den bere kontra igandean, gentauntan. Kasupik, ez errebotateatu da, ongi hartzen du Mathieu, ezker jotzen du. Eta pausatzen du ezkerraz, biziki polita tantoa. Publikoare azartzen da bizkat. Hale, haute bizkat libratu pilotariek. Ikusten da, atxikitzen dute bizkat jentzat. Bai emezuniak eta joak ere bizkat. Tantxo bat falta bakarrik berdintzeko 8etan. Mateo Hospital jokida sakatzerat. Aire sartu da ongi, berritzere sartzen da Mathieu. Aire, susen aidira biek, ezkerretik ezker, pausatzen du pilota, okituko du taula, sotaman sartzen da Mathieu. Hale, taulatzen du berriz ere. Pumpasare, ez da sartzen, ezkerra sartzen du, paleta hundi bat. Apuño baina uzten du pilota hon bat batitaren zata. Usatuko du, egebot, ez da teatuko. Eta behetzigarren tantoa batita dikazuren zata. Tanto untan biek haitu dira biek ezker. Eta batitak du gaina hartu. Luzatuta. Pilota hori luzatuta eta egebot txak bat ez dena ongi ateatu Mathieu Hospitalen zata. Un jeu plutôt équilibré dans cette première dizaine, avec un petit avantage de 2 points pour Batita Ducassou, qui va buter très tendu à gauche, elle rentre pas, elle fait palette, il est trop difficile ramené par Mathieu Hospital. Et 2 murs imparables par Batita Ducassou, pleine de maîtrise et de lucidité sur cette pelote pour finir le point. Amak eta zazpi. Ez dira hori mi pilotariek. Dutantu aintzina doa Batita Ducassou. Hale, Batita sakean. Ezkerrarekin ongere ematen du. Pilotan Batitaren zat ongi jotzen du ezker, baina hortzen Mathieu. Luzatzen du pilota hori, sartuko da. Errebotateatu da. Antxu sartu du sareran. Eta Batitiak sartu du sareran. Golpe ederrak ikusten ditugu hemen. Pilota zaila batzuk ateatzen bi pilotariek. Sare hori maiz urbiltzen eta batzuetan sartzen. Orain Batita Ducassou bezala. Ameka eta zazpi. Chaque goutti. Peu de buts dans cette partie.
où les joueurs savent sortir des pelotes impossibles. Difficile de leur rentrer un but. Allez, Batita Ducatzu joki da sakatzera eta eskuineko paretarekin, baina ez du aski luzatzen. Taula atxemanen du Matioak. Gimeren ematen du, paret. Are, pilotan bat Matioren zat. Ai. Ez da ongi plantatu. Ez da bere usaia, horako joak egitea. Eta 12 eta 7. Biziki kalme dira biek. Konzentratuak. Gare, berriz bat itxasakeara. Biziki ongi jo du berriz ere, bi paret eta pumpasare ezkerraz. Alta ongi emana zuen pilota hori Matioak, baina erdi defentzan txartu da Batita Ducatzu eta iziarri ongi jo du ezkerreko pareta eta bi paret pumpasare, biziki ongi, jo polita. Amairu eta 7, 13-7 ici. Dans cette deuxième demi-finale, le trinquet est plein. Berriz ere bi paret mainan sobera finki. Erdian ematen du Batitak, zeinen du Mathieu, pausatzen du mainan ez ongi. Eskimotza eta tantoa berriz ere Batitaren zata. Hamalau eta 7. 7 tanto kasu, ez du utzi behar Mathiak Batitari sobera abantzoa hartzea. Gero zaila izanen da. Eiten duen guzia ez du oino erakutsi Mathiok ikuste. Gibreko taulan ematen du pilota, zeinen du Mathieu, kiatzen du bi paret, direkto kisalerata! Golpe edera! Biziki golpe edera, ez dakitzea espresin zuen, enduen edo nahi zuen pumpasare egin, baina biziki polita. Eta 8. Tantoa egiten du Mathieu Hospitalek. Gare, Mathieu Hospital sakeana. Gare, kasu, berko ditu sake batzuk ere sartu, nahi badu difentziari. Tanto Batitaren zat, hor da Batita. Ongi ateratu du sake hori. Eta gero ez du aski finki jo eskimotza hori Mathiok eta hortzen Batita. Kasu, ari da bizkat gaina hartzen Batita. Allez, 16-8 pour Batita Ducatzu qui prend un petit 15-8 pour Batita Ducatzu qui prend un petit peu le dessus. Qui commence à se lâcher un petit peu, à varier ses coups, à bien finir les points avec le pan coupé.
Mathieu qui est souvent en défense, qui n'arrive pas à se libérer, à faire les coups qu'on lui connaît, et qui va prendre un filet. Il a pris un filet avant que lui le mette. Amasei eta sortzi. Gaina hartzen ari da batida dukazu, eta pausa bat galtzen zendu Mathiek. Berrizako ziko dira bi pilotariek. Pausa unen ondotik, Mathieu Ospitalek du galdetu pausa hori. Piskat dominato da bai arte. Zortzi tanto antzinean da bat itadukazu, joak da sakatzera eta kasu. Egen bat usten du behinan pilota sartzen da. Gibeleko sareana. 17 eta zortzi. Hale, 17 eta zortzi, sakatzen du, eskuineko patetarekin. Ez askilu luze, ateatzen du Mathiek, taulatzen du. Kasu ezker jotzen du, batita eta sartzen. Eta behiz ere eskimotza joan da seka, oinan hor da oinogore batita, eta sartzen da ezkeraz. Zaila da Mathieuren zata. Hale, hemen zortzi eta zortzi. 18 à 8. Mathieu a du mal à réagir dans cette partie. Quand il tire, eh bien, Batit est là, est présent, il arrive à le contrer. Ah, chaque falte bat egin du Batitiak, etzen ogoinen ez du pastu maha. Eta Christophe Zohondo, epailea, falta ejan du, kasu. Kambiatzen du, hartzen du bere pilotak Mathieu. Ah. Hale, ikusi zeinen duen sakean Mathieu Ospitalek, beharko ditu sake batzuk sartu nahi badu zerbitegin partida huntan zenta behatzi tanto gibela eta kasu matitza dukazu du aurka. Hale, Mathieu Ospital sakeana. Susena, bote bat egin du, eta ez du hartu pilota hori, eta 10 tantua,
Matio Hospitalen zat. Bixake bakotxak sartu dituzte bipitariak ez daunitz. Kasik antxu erdi partidan. Gamer da bakotxak biziki onak direla ere maiteko bertzen txakea. Hale, 10:18. Txakatuko du Matio Hospital. Eskuineko paretarekin, mainan ez du luzatu. Bi paret, sartzen da aire. Taulatzen du, aire biziki polita. Pareta aukitzen du Batitak, zeinen du berriz ere paret. Ez da usaian bezain susenari nik uste Matio Hospital, erdian ematen du pilota bat. Batitari berriz ere eskimotza saiatu du, eta santza pixkatekin nik uste Matio pausatzen du eskimotzean. Amekagarren tantua, 11-18, après un point peut-être un petit peu chanceux de Mathieu Hospital, qui après que Batitia Ducassou rate le pain coupé, eh bien Mathieu Hospital a une pelote un peu collée, eh bien il a posé sur le pain coupé, au millimètre. Allez, Amekagarren tantua egin du Mathieu eta Joakida sakatzerata. Ameka eta 18. Sartu da aire Mathieu. Baina utxe egin du, berriz ere sartzen da, puño, baina ez du ere man ahal izan. Lebiziko pilota agaten dio Batitiak. Zapataren sokak aida berriz emaiten Mathieu. Eta Batitia joaren da sakatzerat. Partidaren erdian gira. Eta 19 eta 11 Batitiaren zata. Allez. Batitia va se lancer. On est à mi-partie 19-11 pour Batitia Ducassou. Il va buter tout droit sur le filet du fond. Il ramène en plein milieu. Que va faire Batitia? Il va retenter le demi-mur ou le pan coupé. Ça fait pique. Eta hogeigarren tantua Batitiaren zata. Berriz ere pilotan bat izan du Batitiak eta bi paret kausitu da ez sartzen, mainan pareta eukitu du eta pik egin du. Eta behatzi tantoa intzinean da, partidaren erdian. Kasu, Mathiok beharko du piskatatzaki. Kasu, giberean jotzen du pareta taula jotzen du eta antzina doa pilota eta hogeita bat eta 10 tanto difentzia. Berriz ere sartu du sake bat hemen gibeleko sarean. Oita bi eta 10. Azkar jaida Batitia. Eta Mathiok hoi arte ez du kausiten bere usaiako golpeak sartzen. Erdian ematen du orain ere.
Santza pixkatekin ateatu du pilota hori eta egin du tantuak Mathieu. Pilota ezker joak izan sarerat eta ukitu du kantoina eta altxatu du pixkat. Pilota altxatu du eta abon joan da. Hale, ikusiko ja zerbait kambiatzen duen partida hontan pixkat hori. Santza hori. Hale, amak tanto. Zez nola sakatuko du, gibel sakatzen du. Ongi sartzen doa ezker jo du. Pilotan bat itaren zata. Urgur eta eskuin jotzen du. Ongi ere horregi hemen handu, sartuko da pumpasare ez. Hor da batitia. Pareta hondi bat, zeiten du. Ai, hor ere ez du eskuin gogotik tiratu. Gogotik baina ez ongi eta hortzen batitia eta gero. Ezkerrarekin ez du edeman izan pilota hori. Gaina hartzen ari da. Garbiki batitia dukazu. Baina espero dugu ino Mathieu bertze gauz bat erakustia. Hale, oita iru eta amabi. Batitia dukazu, sakatzen du ezker. Paret eginen du. Ai, susen joan da pilota hori eta uste zuen eskuineko pareta ukituko zuela eta hemen emana zen ezkerrean pixkat Mathieu Hospital eta ez du ukuiture pilota hori. Mathieu Hospital qui a été trompé, qui pensait que ça allait toucher le mur de droite, mais aussi par la variation des coups de Batitia Ducassou, qui varie ses buts. Allez, berriz ere sartuko da hemen, ez sartu da Mathieu behinan erdian ematen du, pumpasare jatzen da Batitia, hortzen Mathieu, taulatzen du pixkat usatzeko jokoa. Ongi eman du efektua, antxu sartu da behinan hortzen Batitia. Nahi izan du pausatu behinan 3 metretan eman du. Egebota nora atatzen du Mathieu. Pilotan bat Mathieuren zat, jatzen du igual bi paret, ez pumpasare. Ezkerra sartuko da Mathieu, bi paret. Derratu da pilota. Hemen atatzen taula gainean, egebot. Gainean okitu du pilota hori. Falta zen pilota hori. Hogeita bost eta amabi. Berriz ere tantxo bat Batitia Ducassuren zat. Hale, niokida sakatzerat Batitia. Sartzen da ongi aire Mathieu. Defenditzen du beti defentsan Mathieu. Bela poñoarekin. Orain badu pilota hon bat. Ez du bariatu. Ai, eta bain ere ematen du azpian pilota hori. Ez dugu osaiako Mathieu ikusten gaur nik uste. Hogeita 6 eta 12. Goai arte Franko Aixa ematen du partida Batitiak.
Pilota on bat batitaren zat. Ez du ezker eman, baina Mathieu ere ez du baliatzen. Urrun jotzen du, sartzen da aire, erdian ematen du pilota on bat oino batitaren zat. Doia defenditzen du, urrun ematen dio batitak, taula gainera tateatzen da. Vale, zeinen du Mathieu. Ai. Ai, Mathieu ez du bere partidan ikuste soia mesila egiten. Izi herri ongit jatzen ditu pilota horiek eta gaur ez da konfiantzaikin edo zagitea eskuare senditzen duen, hala ez edo 27 eta 12. Berriz joaki da batita nikazu sakatzera eta Amairu eta 27 bitxiki egin du pumpa pilota hori. Ikusiko du kapablean Mathieu biskat Mercezeit erakustia. Eta xake bat falta. Un but faux de Mathieu Hospital, à l'image un petit peu de sa prestation aujourd'hui. Il n'arrive pas à faire les coups qu'on lui connaît d'habitude. Même si, bien sûr, difficile de les faire quand on a Batista Ducassou en face, mais enfin, on s'attendait quand même pas à un tel score, une telle différence entre les deux joueurs. Mais rien n'est fini. Allez, 28-13, Batista Ducassou qui s'élance pour buter. Allez, Mathieu Hospital qui rentre de volée. Encore une bonne pelote, souvent en défense, Mathieu. Et malheureux dans ses attaques. Compliqué pour lui aujourd'hui. Plus en confiance, Batista tire de tous les côtés, varie plus ses coups. Et il est plus présent en défense. Allez, kasu zeinen du, Mathieu Hospitatiatzen du eskuin, hor da, Batista, kasu sartuko da, ez sartzen da, aire, taulatzen du. Eskerraz doldoian ematen du, pilota hon bat Mathieuren zat, kumpasare bainan. Joli coup de patte de Mathieu Hospital sur cette pelote. 14-28, Amalau eta 28. Et Paucha demandé par les joueurs. 14-28.
Gare, partida berriz hasiko da. Matio Hospital sakean. Hamalau tanto, garen tantoa egin du. Baina hogeita zortzi batita dukazurentzat, sakatzen du erdiana. Pumpalaste hartzen du batitiak. Aire sartu da hospital eta taulatu du. Berriz ere taulatzen du. Piskatu sartzeko jokoa. Gotik sartzen da pilotan batitia eta gero tiatzen du. Ezker kasu, pumpasare, ezkeraz. Pareta handi bat, pilota hon bat batitiaren zata. Eta berriz ere utzi egiten du airez. Oita behatzi eta hamalau. Legea gateko ez unuen uste, hanbeste difentzia izanen zera partida untan. Baina ez da fini. Oino erakusten aldu Mateo beste pilotari bat dela. Da merezi luke. Ezker txakatzen du eta urrun, zen erresa hori. Oitamak eta hamalau. Berez ere xake batita dukazurentzat. Erdian txakatu du urrun, sartuko zen sarerat eta aire sartu du Matioak ez du kausitu. Zazpigarren xakea batitaren zata. Bere partidari daiten batita serioski. Bi paret kasu ez da sartuko, errebot egiten du. Usatzen du pilota batitiak. Matioek ere taulatzen du. Pausatzen du. Piskat trabatu du baina saiatu da ere maitea orduan ez du eman berritzek paileak. Normalan ikuste ukitu du pilota eta zin izan du ere mana. Eran orzen pilotan. Ez du jo segaiten batitiak. Haman bost eta hoita meka. Ikusi ja. Matioak egiten aldun zerbit. Piskat emaitza hori beden ahimatzeko. Pumpalaster aixen ematen du batitiak. Eskimotza eta pik. Nik uste baitiatuko du Matioak aldun guzia. 6 eta hoita meka.
Berez ere, xake zaila bat ateatzen duk Batitia eta berez ere eskimotza atiatu du. Amazazpi eta oitameka. Beharko du zerbitegin eta nik uste aixe gehiago tiatuko du oraina. Amalau tanto difentzia. Hale, Mathieu Hospital xakeana. Ongi xakatzen du ezker, baina sartzen du sare bat lehenago. Sobera intzin eta xake falte bat. Bigarren xake falta. Gare, oitamabi eta amazazpi. Batira dukatzu joakida sakatzea eta erdian. Entzen da pilota eta hemen ematen du berriz ere. Batira dukazuk. Eta Xan Parraxu ibiltzen du pilota. Oitamairu egaren tantoa egin du Batitiak. Pilota hon bat Batitiaren zata. Tiatzen du, pumpasare tiatzen du, eskerraz atiatzen du Matioak. Apuño sartzen da, tiatzen du bi paret. Mathieu Hospitalek, giban ematen dio, ongi aidez, ongi sartzen du pumpasare uangoan Mathieuek. Hemezortzi garen tantoa. 18-33. Belle différence au score. Même si Mathieu est en train de marquer de tirer quelques points et on voit quelques points qu'il n'a pas fait jusqu'à présent. Allez, Mathieu Hospital xakeana. Ongi atetzen dio, eskerra sartzen da eta marra ukitzen du Mathieuren pilota. Oita malau eta hemezortzi. Berriz ere bukatzen du tantoa eskimotzarekin Batitia. Oita hamasei eta hemezortzi. Lau tanto bakarrik falta Batitiarekin, Batitiaren zata. Aixa ematen du partida Batitak. Serioski da, Franco Aixe bukatzen ditu tantoak eskimotzarekin. Pasare, kasu, ongi sartzen da ezkerraz, eta ez du ere maitean Mathieuek.
Hogeita hamasei eta hemezortzi. Kasu sartuko da hemen hartzen du aire Mathieu Hospital. Pausatzen du, hor da Mathieu, baina ez du ere maiten. Hogeita hamazazpi eta hemezortzi. Hiru tanto bakarrik falta. Batitaren zata. Berriz ere pik bat egin du bi paret joz ezkerrarekin Mathieu Hospitala. Eta hemedetzi eta hogeita hamazazpi. Mathieu Hospitalek sakatuko du. Beste pilotarekin. Non sakatuko dugun. Ematen du Batitiak, pilota hon bat Matioren zata, bi paret pilotzen duen hor da Batitia. Eta berriz ere pareta kontra joan da pilota hori eta ezin ere eman izan du Matiok. Hogeita hemezortzi eta hemedetzi. Joakida sakatzera eta bisake falta ditu bakarrik Batitia finalean izaiteko igandean. Peiola jal kontra. Paret eginen du pilota hori. Matio ongi sartzen da. Bai behinan Batitia ere. Sotamano. Bi paret jotzen du. Ez da sartu etzen ukun pilotan bat Batitiaren zata. Azkar jotzen du, ez sartuko da, txartzen da hemen Gibeleko sarean. Aixa ere maten du partida hori Batitia Ducassou. Une très nette domination de Batitia Ducassou dans cette partie. Au niveau du score et au niveau du jeu également. On a vu un Mathieu Hospital pas aussi inspiré qu'on le voit d'habitude, pas aussi précis. On n'a pas retrouvé le Mathieu Hospital, le poison du tête-à-tête qui aurait pu faire douter Batitia Ducassou. Et le score est assez large, 39-19. Il va prendre un but de la gauche. Alors, est-ce qu'il a senti la main ou est-ce qu'il ne s'est pas senti très bien aujourd'hui, comme ça arrive en tête-à-tête, c'est un sport ingrat. Et bien voilà, en tout cas, Batitia Ducassou se qualifie pour la finale donc dimanche contre Peyo Laralde. On va peut-être essayer de l'interviewer.
Juste on fait. Titia, ben, félicitations hein, pour cette qualification pour la finale. Alors les spectateurs qui étaient venus nombreux, je crois, s'attendaient à une autre, comment dire, à une autre prestation peut-être de Mathieu, mais il faut respecter, elle est peut-être sans doute due à ta maîtrise aujourd'hui. Bon, je pense qu'elle est surtout due au fait que Mathieu avait les mains sensibles. Je crois qu'il galère un peu depuis le début du tournoi avec ses mains. Je pense qu'au début, il était encore bien, parce qu'il touchait bien la pelote, il mettait de la vitesse au but, au demi et tout ça, mais à un moment donné, on a senti qu'il s'engageait plus trop sur les volets, tout ça, il était gêné, ça a dû lui enfler pendant la partie. Voilà, moi j'ai continué mon jeu, à essayer de le mettre en difficulté. Dans le petit jeu de devant, il était bien meilleur que moi, plus efficace. Alors j'ai joué un jeu pas très joli, mais je tapais au fond pour l'embêter. Je voyais qu'il était gêné avec sa main pour s'engager, donc j'ai continué comme ça. Mais c'est sûr que c'était une partie un petit peu bizarre. Et à un moment donné, le rythme s'est estompé très fortement. Je crois que pour les deux aussi, ça a été bizarre. On a fait des erreurs assez inhabituelles. Bon voilà, moi je retiendrai l'essentiel, c'est que Voilà, je suis en finale et je suis vrai que heureux d'y être parce que ça fait 3 ans que ça m'échappe. Je me suis fait à chaque fois bousculer par Pio Larrañaga en demi. Sanchez l'année dernière, alors que je menais, j'étais pas loin d'être en finale et puis je m'échoue à 3 points. Voilà. Je suis vraiment très heureux d'être en finale. Je me prends moins la tête que peut-être les années précédentes au niveau des résultats. Moi, j'estime que mon chemin, je l'ai déjà tracé et il me reste encore quelques kilomètres à faire jusqu'à la fin et j'ai envie qu'ils soient les plus beaux possibles et en tout cas que je prenne le plus de plaisir possible. Donc maintenant, je joue chaque partie avec l'envie de donner le meilleur de moi-même. Et puis, si le résultat est au bout, tant mieux. Et puis, s'il n'y est pas, tant que je donne le mieux, ce sera essentiel. Bon, très bien. C'est vrai qu'on a vu dès le départ que Mathieu peut-être n'était pas capable de faire la prestation qu'on lui connaît d'habitude. Bon, maintenant pour toi, tu auras une bonne occasion en finale de te rattraper des années précédentes contre Peyo. Comment tu vois cette finale? Un peu de repos cette semaine? Ouais, ça va être rapide. Hein. On avait d'habitude d'avoir une semaine pleine. Là, ça va être une semaine plus courte parce qu'on joue dimanche. Bon, moi, ça me dérange pas trop. Je les même bien. Je vais continuer à m'entraîner. Je vais pas faire beaucoup de volume, mais je vais continuer à suer. Venir ici certainement jeudi pour fêter la nouvelle année. Et puis voilà. Après, bien sûr, Peyo pour moi c'est un adversaire toujours difficile à jouer. On a des jeux qui sont assez opposés. Ça a souvent fait des belles joutes quand même. Voilà, il y a eu quelques années, pendant 2-3 ans, il y a 3-4 ans, je le dominais souvent. Là, depuis 2 ans, c'est plutôt lui qui me domine dans nos confrontations. Mais voilà, c'est une finale. Je pense que la capacité de chaque joueur à donner le meilleur de soi à l'instant T, avec la pression du jour, avec le public, etc., sera une donnée importante et également notre capacité à bien buter et à pas trop encaisser de buts. Je pense que ça sera essentiel. Et après, voilà, on jouera chacun avec nos armes, on se connaît parfaitement et je suis sûr que lui aussi, ça lui fait plaisir qu'on soit l'un contre l'autre. Bon, bien sûr, Louis étant blessé, d'ailleurs, on nous passe un petit mot, ça ouvre des portes pour nous deux, mais je pense quand même que depuis ces 10 dernières années, entre Peyo et moi, il y a toujours eu une belle rivalité. On a souvent été au bout. Il y a toujours eu aussi Mathieu et Louis, donc c'est bien de se retrouver là. Eh bien, félicitations aux deux donc, pour se retrouver en finale et puis on attend ça avec beaucoup d'impatience. Merci. Adios.